Nibyo reka mbasuze kandi mbaye ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 18 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse nanone muri studio kuri uyu wa gatandatu aho tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho byinshi bikomeje kugenda bivugwa hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Turakomoza ku myanzuro yavuye Montreal mu Busuwisi. Myanzuro rero yavuye mu nama yahuje abarwanya ba M23 ndetse n'uruhande rwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iminsi igera kuri 5 yose. Turagaruka kandi ku makuru akomeye cyane byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda, aho u Rwanda rwavuze yuko mu by'ukuri rudafite ubwoba bw'icyari cyo cyose kubera yuko nta ntwaro n'imwe ku isi ya ruhangara. Turareba impamvu ndetse n'icyatumye igisirikare cy'u Rwanda kivuga ibyo ngibyo, dore ko byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda wo bita Brigadier General Ronald Rwivanga. Turabigarukaho muri aya makuru kandi gufite n'andi makuru igiye atandukanye tuza kugenda tugarukaho. Burundi bwarashe abanyarwanda babiri, turareba aho barasoye ndetse nuko byagenze, dushyira n'umucyo n'ukuri kuri ibyo ngibyo turaza kubigarukaho. Akanyamuneza ni kose nyuma yuko Iran yemeye gufungura umuhora wa Hormuz mu minsi y'agahenge. Ubu mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bakaba bari kumwenyura nyuma yuko igiciro cy'akagunguru ka petroli kigabanyutseho 20% cyayo byaguraga. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 mu bwumvikane bemeye kurekura imfungwa mu gihe kitarenze iminsi 10 yonyine gusa. Turaza kubigarukaho nabyo aya masaha cyangwa se uyu munota. Unyeme rero tugaruke kuri byinshi, aho mu by'ukuri tugiye kuba twareba akantu ku kandi dukurikirana amakuru rero yacanga kuri John Info. Nge ujye kuyabagezaho akaba ari Bosco. Musaba rero gukomeza gukandira like, share, ibitekerezo n'inyunganizi turabyakira muri comment. Nibagirwa no kunyarukira muri group yacu ya WhatsApp aho ureba munsi y'umutwe w'iyi nkuru ukabonamo link ikugeza muri group yacu ya WhatsApp kabisa. Reka rero nta gutinda twinjire mu makuru duhereye ku bijyanye n'aya masezerano y'inyandiko ndende isobanura byinshi ku bijyanye n'ibiganiro byahuje M23 ndetse n'uruhande rwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagiye ahagaragara cyangwa se yagiye ku karubanda. Ni inyandiko iri mu mapaje 3 twamaze no gutereka muri group yacu ya WhatsApp. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 ku itariki 17 Mata 2026 nibwo byemejwe ko bemeranyije ku bufasha bwihutirwa ndetse n'ikorwa ry'amasezerano arimo no kurekura imfungwa. Montreal mu Busuwisi tariki 17 Mata, intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza M23 nibwo zatangaje ko hari intambwe igaragara imaze guterwa mu biganiro byabereye Montreal kuva ku wa 13 kugeza ku wa 17 Mata 2026 bigamije gushyira mu bikorwa amasezerano ya Doha agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama yahuje impande zombi ku bufatanye n'abahuza barimo Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Togo, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'Ubusuwisi, hashyizweho ingamba zihuriye zo kwihutisha itangwa ry'ubufasha bw'ibanze ku baturage bibasiwe n'intambara. Togo rero yari hari nk'uhagarariye Umuryango wa Afurika cyangwa se nk'ugomba nk'umuhuza ku ruhande rwa Afurika, ni mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari hari ku ruhande rw'ibibazo, ndetse Qatar nayo ikaba yari hari nubwo ibiganiro byahinduwe bikerekezwa mu Busuwisi. Impande zombi zemeranyije ko ubufasha bwihutirwa bugomba gutangwa nta nkomyi, bikubiyemo ibiribwa, ubuvuzi, amazi meza, isuku n'isukura, icumbi n'uburinzi bw'abasivile cyane cyane abagore n'abana bimuwe mu byabo n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abari mu bice bigoye kubaho biturutse nanone kuri icyo kibazo, kuko hari n'abatarigeze bahunga ariko bakaba babayeho mu buzima bukakaye ndetse n'ibibazo by'umutekano muke. Abo ngabo rero nabo bagomba kuba batekerezwaho bagahabwa ibyo ngibyo birimo ubuvuzi, ibiribwa, umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kandi ibi bikaba bigomba gukorwa hariho ubugenzuzi bukurikirana ko birimo gushyirwa mu bikorwa. Impande zombi rero zikaba zabyemeranyijeho. Banashimangiye ko ibikorwa byose bigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu n'uburenganzira bwa muntu. Ibikorwa byose bikorwa. Hafashwe kandi umwanzuro wo kurinda abakozi b'imiryango itanga ubufasha
n'ibikoresho byabo no kwirinda ibikorwa byose byahungabanya itangwa ry'ubwo bufasha. Hafashwe kandi umwanzuro wo kurinda impande zombi zijeje ko zizirinda kunyereza cyangwa gukoresha nabi imfashanyo zigenewe abaturage. Ku bijyanye n'ubwisanzure bwo gutanga ubufasha, hemejwe abakozi b'imiryango itanga ubutabazi bagomba guhabwa uburenganzira bwo kugera aho bakeneye hose nta vangura iryo ari ryo ryose, kandi bagakora mu bwisanzure busesuye. Ibyo ngo biri mu byitezwe ko bizafasha mu kugeza abaturage ho ubufasha. Mu rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, hashyizweho uburyo bwagutse bwo kugenzura no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano buzakorana n'ubusanzwe buriho. Biteganyijwe ko ibikorwa bya mbere byo kugenzura bizatangira mu gihe kitarenze icyumweru bifashijwe na MONUSCO. Ikindi cy'ingenzi cyemeranyijweho ni uko mu gihe cy'iminsi 10 bazatangira igikorwa cyo kurekura imfungwa ku mpande zombi hakurikijwe amasezerano yari yarashyizweho mbere ku itariki 7 Nzeri 2025. Bigamije kongera icyizere hagati y'impande zihanganye. Mu gusoza, impande zombi zashimangiye ko zizakomeza gushyira imbaraga mu biganiro by'amahoro no kwihutisha izindi gahunda zisigaye hagamijwe kugera ku masezerano arambye. Zanatangiye gushimangira ibihugu n'imiryango mpuzamahanga byagize uruhare muri gahunda, by'umwihariko Qatar, Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Ubusuwisi ndetse na MONUSCO ku ruhare bagize rero kugira ngo buhuza bubeho. Iyi ntambwe ifatwa nk'ingenzi mu nzira zo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Congo, ahamaze igihe kirekire harangwa n'umutekano muke ndetse n'ibibazo by'ubutabazi nk'uko birimo kugenda mu by'ukuri bigaragara. Hanyuma rero reka nkubwire ko kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza maginga yangaya mu makuru agenda atugeraho muri iyi myanzuro, nk'uko byagarutsweho cyane, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro M23 ni nabwo mu by'ukuri bumvikanye ku kurekura imfungwa zirenga 400 mu minsi 10 iri imbere no kugenzura ibahirizwa ry'agahenge mu gihe kitarenze icyumweru. Iyi myanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro byaberaga mu Busuwisi kuva tariki 13 kugeza tariki 17 Mata, bishyigikiwe na Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarekura imfungwa 311 za M23, uru naryo rikarekura imfungwa 133 za leta. Ibyo bikazakorwa mu rwego rwo kongera icyizere hagati y'impande zombi. Impande zombi zagaragaje ko komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ariyo yatanze urutonde rw'imfungwa zigomba kurekurwa hashingiye ku masezerano yashyizweho mu kono tariki 14 Nzeri 2025 Prito. Tariki 14 Mata 2026 Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 nibwo byagiranye amasezerano yo gutangiza urwego mpuzamahanga ruvugurura uruketsi rw'ibahirizwa ry'agahenge ruzajyamo abantu 3 kuri buri ruhande, abaturutse kuri M23 ndetse n'abaturutse ku ruhande rwa leta. Umwanzuro wo gushyiraho urwo rwego wafatiwe mu biganiro by'amahoro byabaye i Doha muri Qatar mu mwaka ushize. Ari ibikorwa byarwo byatinze gutangira bitewe n'umwuka mubi wakomeje gututumba hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Biteganyijwe ko kera kabaye IGFM Plus izatangira kugenzura agahenge mu gihe kitarenze icyumweru, kandi ko ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizabigiramo uruhare cyangwa se zizaba ziri aho ngaho mu by'ukuri zikurikirana uko bizaba byifashe. Reka rero mu by'ukuri nkubwire ko ubu ngubu ubwo ari abantu 6 bagiye kuzatangwa mu by'ukuri n'izi mpande zombi uko ari ebyiri, kuko uruhande rwa AFC 23 mu by'ukuri ruzatanga 3, uruhande rwa leta narwo rutange abagera kuri bangahe, abagera kuri 3. ngira ngo urumva neza ko kabisa ahangaha kuri iyi nshuro biza kuba bimeze neza cyane. Reka rero tunyarukire no mu yandi makuru kubikomeje kugenda bitangazwa. Unyemerere mu by'ukuri dushyire umucyo kuri aya makuru ibijyanye n'iraswa ry'abarashwe rero hariya mu karere ka Bugesera n'abanyarwanda bagera kuri bangahe, bagera kuri 2 barashwe.
Ikinyamakuru Umuseke cyanditse ko Nzabandora Celestin w'imyaka 62 na Manizabayo Jean Bosco w'imyaka 31 y'amavuko, bombi bo mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera, mu by'ukuri barohamye mu mazi bitandukanye barapfa. Byabaye kuri iki cyumweru kwa kane tariki 13 Mata 2026. Nzabandora Celestin nibwo yarohamye mu mazi, byabereye mu murenge wa Rweru akagari ka Batima. Mu by'ukuri aya makuru rero ngo yatangajwe n'umurobyi warohamye yarabarizwaga muri koperative Koperwe ikora mu kiyaga cya Rweru. Ubusanzwe uyu yari atuye mu mudugudu wa Kamudusi akagari ka Batima mu murenge wa Rweru. Nzabandora ngo yagiye kuroba tariki 14 Mata ahagana saa 8 n'igice z'amanywa, ariko ntiyagaruka. Inzego zibanze urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi zageze ahabereye impanuka, akurwa amazi yamaze kuba yahasiga ubuzima. Ni mu gihe kandi hari undi mugabo ngo warohamye mu gishanga agiye guhinga. Uyu mugabo witwa Manizabayo Jean Bosco w'imyaka 31 yagiye guhinga, avuye asanga aho kwambukira iteme ryacitse kubera amazi menshi yari yuzuye. Uyu mugabo ngo yagerageje koga ariko aza gupfiramo. Inzego zibanze polisi na RIB bagiye ahabereye impanuka basanga uyu mugabo nuko byaje kuba bimugendekera. Ibiro nabyo ni byabe muri utwo duce mu by'ukuri nk'uko amakuru bigaragaza, ariko biravuga ko ngo Burundi bwaba bwarashe abantu babiri, ndetse ngo abangaba bakaba barasiwe nabo mu mazi, ariko bikaba bitaramenyekana impamvu nyirizina yaba yatumye Burundi bukora ibyo ngibyo. Katurebe nabyo gitangazamakuru kuri izi nkuru n'ubundi cyanditse kiti amakuru avuga ko ngo ingabo z'u Burundi zarasiye abarobyi babiri bo mu Rwanda mu kiyaga cya Cyohoha mu karere ka Bugesera. Ibi ngo byabereye mu mudugudu wa Kanombe akagari ka Murambi mu murenge wa Nyarugenge tariki 15 Mata 2026. Amakuru avuga ko havuzwe haraguru mu kiyaga cya Cyohoha humvikanye amasasu yahitanye abo barobyi mu masaha ya kare mu gitondo. Abo barobyi bivuga ko ngo barashwe n'ingabo z'u Burundi no bita Ntegirizazejo Evariste w'imyaka 33 y'amavuko ndetse na Sibomana Samuel w'imyaka 20 y'amavuko. Abo bombi boherejwe ku kigo nderabuzima cya Nyarugenge bahita bahabwa transferi bajyana ku bitaro bya ADPR Nyamata, ariko baza gupfa. Amakuru avuga ko hakomeretse abandi bantu batatu barimo n'umugore nk'uko umwe mu bantu bizewe yabitangaje. Nicyo ntacyo igisirikare cy'Uburundi kiratangaza ku mugaragaro kimwe no mu Rwanda, gusa hakaba hategerejwe rero ishobora kuza kuba byavugwa. Katureba ahubwo ku byakomojwe n'ingabo z'u Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rukwivanga yagize amagambo atangaza yatunguye benshi hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Uyu muvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rukwivanga yasobanuye ko u Rwanda rukomeye bihagije ku ngingo ijyanye no kurinda imipaka n'ubusugire byarwo ndetse no guhangana n'icyari cyo cyose cyashaka kurusubiza inyuma. Yabigarutseho tariki 17 Mata 2026 ubwo abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro RRA Rwanda Revenue Authority n'abo urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta OEG bibukaga ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubwo yatangaga ikiganiro yasobanuye ko kugira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi igerweho yateguye hagendewe ku ntambwe zose ziranga Jenoside. Yanavuze kandi ko ibyabaye mu Rwanda ko ubu biri kuba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Abatutsi bakomeje kwibasirwa. Amahanga arebera kandi yarabonye ibyagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kubijyanye no gutesha agaciro no kwambura abantu ubumuntu, Brigadier General Rukwivanga yerekanye ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyo biri kuba. Ati muri Repubulika Demokarasi ya Kongo babwira umunyamurenge ahantu yabaga guhera kera cyane bati mutaye murasa n'abanyarwanda mujyi wanyu kimwe n'abanyamasisi n'abandi henshi. Umuntu wese uvuga ikinyarwanda cyane cyane Umututsi. Yakomeje agaragaza ko nubwo umuryango mpuzamahanga usa n'udashaka kugira icyo ukora, u Rwanda rwo rwiyemeje kurwanya uko ibyo byarubayeho byakongera kuba ahandi. Ati twebwe rero kuko twabibonye tubona n'ingaruka zabyo, niyo mpamvu tubirwanya twivuye inyuma, ariko si yose wagira ngo ntabwo yari hari mu 1994. Ibyabaye mu Rwanda biri kuba ahandi ariko ntacyo bibabwiye. Ndeba abantu bicaye muri Loni, Martin Ngoga Ambassadeur w'u Rwanda muri Loni akababwira agasobanura ukabona ntacyo bibabwiye, ariko nyuma yaho ugasanga ngo barafata ibihano.
yakomeje agaragaza ko ibiri kuba mu burasirazuba bwa Kongo bisa neza n'ibyabaye mu Rwanda, aho itsinda ry'abantu runaka ryibasirwa abantu bashaka kwica abarigize. Yashimangiye ko iyo itsinda rigeramiwe rihisemo gufata intwaro riharanira uburenganzira bwaryo nk'uko M23 bikora ngo ridashobora gutsindwa kuko riba rirwanira kubaho. Ati ibintu bimwe nk'ibyabaye amateka amwe ari kwisubiramo, aho itsinda ry'abantu ryatangajwe ko ryibasiwe ku mugaragaro na guverinoma bigamije kurimbura abantu bamwe bari gufatwa nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo. Rero iryo tsinda ry'abantu iyo rifashe intwaro zo kwirwanaho biba bifite ishingiro, kandi reka mbabwire ikindi, ntabwo bashobora gutsindwa kubera ko bafite impamvu zo kurwana. Yakomeje ati ushobora kuza ufite intwaro, ushobora kuza ufite mizire, ushobora kuba ufite ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ikoranabuhanga, ariko ntuzatsinda ubushake bw'abantu bashaka kubaho. Yasobanuye kandi ko nta hantu na hamwe gukoresha igisirikare hagamije kwica abaturage kandi ko nta mateka abigaragaza. Ati ingengabitekerezo jenoside ntabwo ishobora gutsinda uko byagenda kose, niyo wategereza imyaka 50 imyaka 100 ntishobora gutsinda, ntabwo bizongera. Nta kuntu umugambi mubi watsinda umugambi bumwe n'ubwiyunge ntibishoboka. Brigadier General Rwivanga yasobanuye ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwifashisha FDLR ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ingamba z'ubwirinzi zidashobora kuvaho. Ati twebwe nk'abasirikare tuzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kuko tugomba kurinda abaturage bacu icyo ari cyo cyose, cyaba igiturutse imbere cyangwa hanze y'igihugu. Yashimangiye ko u Rwanda kuri ubu rukomeye bihagije mu kurinda imipaka yarwo no kurwanya icyo ari cyo cyose cyashaka gucamo ibice abanyarwanda. Ati turakomeye bihagije kurwanya uwo ari we wese washaka kuducamo ibice kuko dufite ubushake bwo kwirwanaho. Nta ntwaro n'imwe yabasha kuturwanya mu gihe twaba dushyize hamwe kandi tugakomeza guhuza imbaraga. Yagaragaje kandi ko ari urugamba rukwiye kurwanywa n'urubyiruko rw'abanyarwanda muri rusange rwo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kuvuga amateka y'ukuri no kwirinda ko hari uwagoreka amateka y'igihugu. Ahangaha rero ni mu byo yagarutseho. Hanyuma rero mu yandi makuru tukiri hano mu karere, abimukira 15 birukanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageze i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo ku munsi w'ejo hashize. Abimukira batari bafite ibyangombwa bibemerera kuba muri Amerika, bose bakomoka muri Peru ndetse na Equator muri Amerika y'Amajyepfo. Abo mu nzego za diplomasi bemeza ko barimo abagore 7. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko hashingiye ku masezerano y'ibihugu byombi byagiranye, Amerika izajya yohereza i Kinshasa abimukira abantu 50, ariko igiteranyo cy'abazoherezwa bose ntikiramenyekana. Byateganyijwe ko ababimukira bacumbikirwa by'agateganyo muri hoteli hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri mu mujyi wa Kinshasa, bahamara iminsi iri hagati y'10 na 15, kandi Amerika niyo izishyura ikiguzi cyose. Buri mwumukira azajya aba mu cyumba kimwe kandi azaba yemerewe gutembera hafi yaho, ajye ahabwa ifunguro 2 ku munsi, kandi azajya arindirwa umutekano wa polisi. Ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe abimukira ryatangaje ko nubwo nta ruhare rizagira mu kohereza aba bantu, rizabaha ubufasha bujyanye n'inshingano rifite. Imivuga ko ababimukira bazashaka gusubira mu bihugu bakomokamo izabafasha gusubira hashingiye ku mategeko agenga icyo gikorwa nk'uko byaje kuba bigaragazwa rero. Hanyuma rero hari inkuru yo kwishimira ikomeje kugenda imenyekana mu gihe ibikomoka kuri peteroli byari bikomeje kugenda bizamuka. Ubu ngubu hari icyizere yuko vuba bidatinze ibikomoka kuri peteroli bishobora kuba byagabanyuka kubera ko Iran yemeye gufungura umuhora wa Hormuz, ndetse kandi amakuru mfite nuko ingendo z'amato zitwara peteroli zatangiye gukora. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran bita Said Abbas Ariganshi yatangaje ko nyuma yuko hemejwe agahenge k'intambara iri kubera muri Libani, ubu bwato bunyura mu muhora wa Hormuz bushobora gutambuka mu gihe cyose aka gahenge kazamara. Ubutumwa Said Abbas Arigashi yashyize ku mbuga nkoranyambaga buvuga ko nyuma yaho Israel yemeye guhagarika intambara muri Libani, inzira ifunguye ku bwato bw'ubucuruzi bunyura mu muhora wa Hormuz mu gihe cyose cy'agahenge ku nzira zemejwe n'urwego rushinzwe ibyambu n'inzira zo mu mazi mu rwa Repubulika ya Iran. Imirwano hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah wo muri Libani ushyigikiwe na Iran yatangiye ku itariki 2 Werurwe, kuko uyu mutwe wari ushyigikiwe leta ya Tehran n'intambara bivuga ko imaze kugwamo abantu barenga 2100 mu gihe abandi 1000 bakomeretse.
ubu rero icyo kwishimira nuko kuri ubu ngubu rwose ngo amato yatangiye kugenda, ndetse abenshi bari kwishimira icyo gikorwa bakavuga ko vuba bidatinze rwose peteroli ishobora kuba yagabanyuka, kubera ko amakuru ari gutangazwa nuko mu gihe amafaranga yaguraga akagunguru yari amafaranga amadolari 100, ubu byamaze kugera ku madolari 80. Urujya n'uruza rw'ubwato bunyura mu muhora wa Hormuz rwatangiye kwiyongera muri iki gitondo, nyuma y'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yatangaje ko iyi nzira yongeye gufungurwa bijyanye n'agahenge k'imirwano muri Liban cyangwa se Lebanon. Minisitiri Abbas Al-Ghashi yavuze ko ubwato buzemererwa guhanyura muri iki gihe cyose agahenge k'iminsi 10 kazamara hagati ya Israel na Hezbollah kazamara, n'ubwo mbere Donald Trump yari yavuze ko Iran izakomeza gufungura iyi nzira, ariko we yavuze ko kazamara iminsi 10 bingana n'igihe aka gahenge kazaba kari buze kuba kamara. N'udushya rero ndetse n'amakuru.